tausku. Namuan yang kawalianti Mwomwohdiso manta kita program. Maka untuk tausku, kayu naman siya kita sa kartang wow takapin. Pak Kapinga Semesahsi Koahs, dalawang Semesahsi aktif, Semesahsi Koahs, mengperankan sempurnakan beliau masih. Sasunan, amelan orang ini rasa beli yung mga anikin ay malut na mehla man sasunan, agi dong projo. Sasili kurang Kaudek, kauno ya isilapay solar may pananane, kasi kamaliyati motion tip kasi del kay, okin kacin kalway lang ipil magalagay. Kasi na ko lang pa, ibuki mo na siya tuwa. Alana so kapakap na sasi duka sasi on para church men kalu sasi kapakap kan ada dalam si airan mau so cik sasi katian so sekolah so sekarang kita paham kemasian sasi neupene kemasian kumpulan law dengan patuan sasa kapakap. Yang Semesahsi Koahs sobat kalangan. Veteran ma kalangan lupa. Sobat timen tak kuasa men nagatin kapakatar lang sampah atau tekan koros.
Kisapulmar Erebit Rosan Tagamalman. So second rano my Semesahsi Koahs develop sa paseng kisen the S compacapes. Emen kisen sabulmam moto on man so lang. Pinene me tungalan kin sabulman kin kapasa. Sangin sabulmam kosonti malipe emen rien compacapes manakaw. Me pain kamu me kating kosoneti tamen wiyaw. So paseng penene eu pene siya sigin rando te wiya pakonin kolalama ang rasa penene patungalan kisya pagbankin kapasaw me pin kami me kating kosaneti yung penene kung pwede kis main Semesahsi Koahs na pala san kakan pata ko pra mo intuan sa pagbaw kasi kauit kis pasan kakan pata ko pra mo intuan tama ko na san kakan buyapan kakan koaloalamwahu ila penay kompa ka pa taka koros bayo pene sa usapan Semesahsi Koahs sa pala kung puli warak and manaka no rien kan koros taka penene koros penene sisik penene la grasin kakan chungalen kinda sabulman kin ko warpa pas sabulman ko santi on kris aramas en kosanti ter a kris mesasair komuyen kosoneti on kris on emenemen kris hanson ibuti the hanson mehla karatasan chungalen kin sabulman kin kaporpa pas sabulman kosanti the planen komor in santi ter karatasan so insensiwit paso kin tame siluya naso ni rairo sen chungalen kin kaporpa kin sabulman mi planen komor ansyo gusmesen ke des komuyen katin malipe emen kisang da maur baliet setungalen kinda sabuliman ki kawar pa komuyen utan kasamo emen kis na maur bali kalanen ko brong may Semesahsi Koahs tala se kawar kin pa komuyen kakan sicile puli rapere kompa ko pen mana ka pelet rien eban Pudikis pasang kakan upene low kin kapkin penene parasi kapaso wan kakan sana ma temera rata sa ras kayo kasang palrasan ko kin komu that's why paso insensu pa komu kosoneti wa peratoto mien an 10% semo karata sentrungalen kin kabro pa pere pima kom katin kau kono ang amelemen kis en militer dasan kabarbar kin pasan kakan mina reum e wanso no kom malipe kis ang sabulmam we kalanen kubro may Semesahsi Koahs sabla inarolap mga Willianti kisah sekian rado. Sekarang kita komuyen sa kupure sakarata apu na paseng sakarata mesansa kom kapayat. In maren sabulman yeros asanta Jesus Christ. Saya sebali na sa program ko sa Kolgi bana mas kol ko na ba yung kisi bisa kisu. Kisi kisu.
Semesahsi Swingli Johnson Junior Kaudek Ang program so sigma kumasyonek muna nakatawala bata ko pa kasang palo ano man kayo siyang kanay sa karatan Kapinga Semesahsi Koahs o naging siya pala malabalap kayo ti koros man pala minawasabis wow sa ororong sa si panina yun sa si pasyang rasos kanbano siya kwasantin na binet wow sa toko kamasyon sa si matamato lintiwen sa si sirisik-sikoy mapasyang sa sos masuk barangay ba may ragan walianti mehla mahal po siya Semesahsi Mwomwohdiso nan ragan tata po kayo sos kirano sawas mehla sos kirano an pasan-tasang irayo Semesahsi programen watakatapukan me sansal-sangan na pukan milgaka
iralawat riyasak silu risik im segala masuk berangay ba tamang ay kami la pasasyan warangan tete kilay reput ay sawas mele dan kay minay norala irapa eswam mangay sasyan kagan pasyang mehla naramasman magsasi kayo pakpak sasi wiyakin niya sasi pot sasi wiyakin ni neisa sa wiyakin ni riasa sasak wiyakin lakang pagkasas eswam mangay ewiyay reyo may naninapal sasi siyangkin sasi laloitkin sasi samanta ansogis me sises alain mehla lasiris eso pani wa me ko sa pilesangan peitak pene ang makitaw me wiyala esang eswa patak eswa wiyata manaman esang masisesen sang tama karatak sa siswasya irapa songan siya kirairo magsasipuli katete mawiyawiyang siya paut na siya riya siya kung pakapasa manakap man magsasimin na ipe ewiya iraira palo ansogis masal luyang te matamataw bas kapeitak tir paratana na sa alamala sakagan peitang kin patama kareta tameleta sangu kagan wiyaw pamuman sarma sawud blame tama karata kauno kagan wiyaw to resa sangan rairo apapuk saru kawitikin sasi pagsasyan kelay nasongan naso tuksaraw kasaleto resa si pa melel pa mina chepel the chepel pa imawiya paban mekos me kuluk ato sampapan prapela ato sampapan kamela esakato sampapan kawela tapak sa seso ponwan gun bautanan wiyaw sasi sak panapon kin sasak pay tangkin tuk saraw kasaleto re sasi paswa kuluk masan pay tangkin tama karta uyaw monok sisi sasak pay tangkin polo puyo ba semay at tama kom likit melil kiniyela teswa kuluk so nga ni rabu para taban kakan kakele sasi lang karata tipit sawas kini residu mga uya kini sawas rano naso nga ni rayo magsasi minalada kayo napagsasiyan kamera lapakosa man magsasi upa uya kos maun suwa kakan uya to resa me kuskuluk David pain experience na na mo bagay uya ta songan mepoy akaw no kay mawang rin Tapakarata David naman kasaleta pa. Kosa man magsasiuba. Ewiya kosma. Suwel dikit meliela sa pulmeras. Karyaw, David sa kasaleta pagsasyan kamelala pa. Kosa man magsasiuba. Epa ko yung kamoy. Epa ko yung ngay. Suwel pilipiligin pa. Songan mela taksaan lalang. Pasaan utaan mela. Saan utaan layang mela. Mehla mau, mehla kametak, mehla kapar. Asan utan mehla. Kason tiwan utan uyang malpersas. Kos pakoyang ramas. Sasi tapakakan minarasasi soski rano pa. Mamela pa kosya mau. Kamela pa kosya pakoyang ramas. Atama karata kagan uyag ito resangan makito. Tapa David kaway tingin pa sasya so sasyan
kakele ang asala manap. Sasya so play mekos. Pa kosantin melang manamen sasin mine. En kosantin ter. Sasin kapin. Te kami sagala ni rame tipid naman sa wasikin na ralaw to ngay kasalata ralaw to riyasak silu. Napagsasyan kamera na pa kosa man magsasiupay utane sa wasak sasin na songan ni right po. Ya kita re sasin kelen sasin kakan tuwet sasin kakan ko borborgen ko songan ko santi ko me auti ko santi armas. Awiyak sen sa bulanan kaon ko santi. Pagsasi melel panay sasi so ponponkin tama uyang rin na isa isa pot riyasa utane doyang man sasi mandang eksaleta bakan pa David wa me tame mehla kamatak mehla kan siya na mo auti makasampal tama kasampal pa emenemen sasi lel tagsasi wa wakin ngat apautan sasi mina sasi pasanti sasi puli siksalong asang sasyan muitang kauno siyang koros tama parata pay mga mantangin salatak saswa kasi saswa alam ako kaunoan ko sa natiyo kauno mamaw kauno me pakoyang sasi ta kauno men pwisak sasi nasong ni Rayron sasi nila sasi muitang isang koros en kagan kamarara en kagan kamayo medalen kagan kasikisip kasalatake tuasa unsen suwit magsasiyan kalanganan kumasi po yung sokoralap may kagan wulian kiti ramuan Semesahsi na papalag sa susko medan Mwomwohdiso man tawiyakin sawa-sawa na rolap may kamera na po masanan kauno penian ka kaselate pasok na kupura naman Semesahsi Koahs medan panay sasin kagan wiyakin na sasin masanan kopor-kopor kalanganan kumasyon dahil sosyo mo kumasyon kalangan masanan koaloalamwahu sasin sa balik program dahil konti ka na ko na may kumisi siya ko irayaw liyaw isi siya ko irayaw liyaw Sername gabi
masih so gisme moyang penai nei ma sadara puraras ma gine Muna kataw lada, kuya gis kasantaso. Kayo nga naman kuya kayo pun di pa ko ng kaun kos. Kaya kakano mo itan sasi, kuya kau terpu dari sasi seriman. Yang sasi, semesahsi. Itu semua nga naman pagmakin na sepatan. Sesuai na sa review mo na. Ngayon kakanlil tinangan so siguro. Maniya met ngay kiswa way to na ngay ro ta po minta ngay kisunta kailangan kaun nga wali anti Enrique line susat penene course and Edwin Tawiyas kapin kailangan ng remasi ngalal ko mamomocho soon momocho punya kaisu way matalanim. Kamas kakan parat. Tawiya kauta ko men kakan kamaliliti tayo puno men. Uputan na espenay na yun. Dami ito winuyala. Dami sasalang penay na yun. Iwiyame ako smayin kan kapurya mo. Masula magpamin. Mawiyawi lata. Kispanay na yun yung mehla. Mehla po